Sal-aħħar ta' din is-sena l-Bank HSBC se jagħlaq il-fergħat tiegħu f'San Pawl il-Baħar, Birzebbuġa, Bormla, il-Fgura, il-Ħamrun, Marsa Skala u San Ġiljan. Il-bank ħabbar ukoll li l-fergħat f'Ħal-Qormi u Ħal-Balzan se jiġu integrati fiċ-ċentru Rużar Briffa li huwa l-headquarters tal-HSBC. F'kummenti lil Net News, il-kap eżekuttiv Andrew Bean iddikjara li din hija mossa strateġika u minflok il-bank se jkun qed isaħħaħ u jżid is-servizzi tiegħu online. We're seeing a 60% year-on-year increase in the use of digital services by our customers and a 10% year-on-year decline in traditional cash and cheque services. So our vision of the future is not that we want to become a digital-only bank, but that we think digital will be more a part of customers' lives. It needs to be more part of the solutions that we offer. Minflok, il-fergħat tal-Belt Valletta, il-Mosta, Raħal Ġdid, tas-Sliema u r-Raba Tawdex se joffru aktar servizzi għal ħinijiet itwal. But I do recognise that when you change something or stop something, not everyone will agree with that decision. But we have to do what we believe is right for the bank and its customers for the long term, and we absolutely think this is the right decision. Iżda l-aħbar ħażdet lil ħafna, speċjalment diversi ħaddiema li se jispiċċaw bla xogħol bil-bank li beda diskussjonijiet mal-union li tirrappreżenta lil ħaddiema biex joffri numru ta' skemi ta' irtirar kmieni. Madankollu s'issa ma ngħadx kemm se jkunu l-ħaddiema li se jitilfu xogħolhom. Tħassib ukoll għal diversi klijenti tal-bank, mod speċjali anzjani li issa jridu jmorru f'fergħat oħra biex isarfu xi ċekk jew jinqdew għal servizzi oħra. Iżda qalb dan it-tħassib is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri fi stqarrija feraħ lill-bank għal dan il-pass li se jaħlu bħala proattiv u li jikkumplementa l-politika tal-Gvern. Madankollu mhux l-istess ħassib għal-eks mexxej Laburista Alfred Sant li fuq Facebook mar kontra dak li qal Silvio Xkembri u staqsa jekk l-HSBC u jipprepara biex jitlaq. Saħansitra qal illi l-miġja tal-HSBC f'Malta kienet żball. Al kontrarju, l-Partit Nazzjonalista esprima tħassib għal dan l-iżvilupp u l-impatt li dawn l-aħbarijiet qed ikollhom fuq il-poplu. Fis-stqarrija mill-kelliema Kristi De Bono u Mario De Marco, il-Partit Nazzjonalista nnota li l-aħbar tal-eluq tal-fergħat tal-HSBC issegwi l-aħbar li l-Bank of Valletta għalaq il-kontijiet bankari tan-numru ta' kumpaniji tal-gaming, banek oħra li l-liċenzji tagħhom ġew sospiżi minħabba akkużi ta' ħasil ta' flus u wkoll numru ta' correspondent banks li qataw ir-rabtiet tagħhom ma' bankijiet lokali.